Yang mana? Babakan, jadinya, ayo, enak juga. Kasih bocor beli sejauh bumi, jadi wedem bok. Ane bisa dari celeng, jadi ada yang bok. Ane bisa dari celeng di kang, jadi ada yang bok. Dua tabel channel, subscribe. Jangan lupa kita ada yuk. Jangan lupa dukung klik tombol bawah di tabel channel. Sukses. Semua Pak. Percaya ring kewentanan dia sane mangkin mumpung nyejar hidup betara dalam pina ke panyiwian liak di kering gagat Bali sane mangkin meboyen durus. Jangan kemana-mana, tonton terus di Dewata Bali Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dari vlogger, yeay. Subscribe dan klik tombol bawah tabel Salah ucap. Lama lusan. Saya orang apa jadi yang lusan. Pilih yang merah atau yang biru. Pilih yang kanan atau yang kiri. Tinggi wetan belakang sarang PRD. Cek ampun.
Lihat, apa bagian boski ya, lihat. Tester, salam tester sebetulnya. Salam halus sajan. Bangseng bocor belanja. Enak juga. Bangseng bocor beli sejauh bumi. Jadi WDM bok. Ane bisa dari celeng, jadi ada yang bok. Ane bisa dari celeng di kang, jadi ada yang bok. Celeng. Info lihat celeng. Yeah!
Lain nih Ci, lain nih, ada itu. Sane dan semua yang juga itu sakit. Bekas iraku ilane pamirsa sareng sami sane makin sampun rawuh galak ini niki ring dudona kan limpian buniki sane kabaos lincah pengaca. Bini aja itu yang unsur waran uraga ring itu betara sana junang riki ring pulau dalam yang Prajapati Pengelolaan Sentra Perempuan Agung Perlawan Agung tayangan itu ring jagat sanding riki ring bapak sedurungnya titiang jaga pacang melanturan indian pemargi buniki sane makin kabaos dudonan pengatak lugereyang titiang buniki yang sekian pengayah doi rauh tampil ring ratu kidadane sarang sami kini sanetan ring jagat kawi ring banyar sadi Ditiang mayu jawatan dios mewastoi Gusti Ngurah Putra Arjana ditiang mawin sangken jagat belah batu pembekas ditiang wenten ring banyar sabo Inian saneng ayah puniki dados watang-watangan boyo jawatan dios brother nawa surang kesarangan antuk aji watangan puniki saneng aturan ayah rauh tangkel ring ajang idedane nagengan dina kadi pengarsan diradu idedane kirigi mangnelisida titiang aturan pemargi pengatang lan ngayah ring sederonen pewatangan puniki Ratu idedane puniki sarang sami menawi sampun sekadi manut cerita lengkara sane wawun wawu memargi ingian memuda sedah wong ngambil lelakon puniki wantah penyalo narangan sapunika ring sederoning penyalo narangan puniki sane makin atur uningayang titiang ring ratu idedane titiang rauh tangkel ring ajang ratu idedane sareng sami kedasarin antuk bakti kedasarin antuk tulus ngatur ayah iri-iring jagat duwine pebekas wonten ring banyar sadi dasar ayah titiang puniki boyone sangkane jumbo sangkane nyen titiang puniki nyapo kadi aku rauh ring ajang iratu idadane nenten sakemawon titiang ayah puniki wantah nagingin mina kadi nyangkepan ilan-ilan penyalo narangan duwine puniki ring sejeronin penyalo narangan wenten garis ke baos puniki lelintian utawi edan ngewatan ada tuh kidani sarang sami astung karep pujo pengastujan kitiang ring ratu kidani sarang sami nah ring sejeronin penyalo narangan puniki sane makin ratu kidani sampun kejantenan kawenang kedadosan ngeraosan sani kebaos jumuh doanin mamurdem pongatak sebenarnya iriki titiang rare sani makin jaga pacang atur uning ayang dari sejeronin pongatak puniki makin sampun titiang mejantan jaga pacang ngemaosan ngeraosan ini kewisesan kesaktian inggian sani kebaos puniki pandesti pandeluh penerang janayan
Napi deh sana mahawena di tiang midar tiang ini kawi sesa ni punika dua ni raga ring Bali ratu kidadane sekantun ni raga nyiwi kesaktian nyiwi sakti nido betara kayangan tiga Pamekaas ida betara ring Prajapati ida betara ring dalam nyiwi ida betara Durga sampun mejantan sane ke bawah liak punika kantun ajak ring jagat Bali napi makawenan duanin liak punika boyo je sekadi sane mangken dados wicara liak punika ada apa sing wentan napi nenten wentan sane meboyo ngamau sane nek liak wentan sane percaya sane mangken di tiang matur ring Ratu Kidadane kiriki Pamekaas ring jagat sading kasujatian sane kebaos liak punika Ratu sampun mejantan wenten duanin punika kebaos liak boyo jo wenten dios wantah linge king acara lengkaraning acara kebaos linging acara sekantun wenten iraga percaya ngajakan kebaos lengkara utawi leging sangyang haji liak punika sampun mejantan kantun ajak ring jagat Bali. Nah sane mangken titiang matur ring Ratu Kidadane sekancan maka sami Pamekaas puniki ring jagat sading yadian wenten ring babakan wenten puniki ring wewidangan jagat iriki titiang nenten ngonek sane rares ngemelajahin punika ngelungsur paswecan ide Sangyang Saraswati ngemelajen sane kebaos kawi sesan sane kebaos kawi boyo jawendran tios ngereka nyipta sesa ngantan punika sane kebaos nyikiang sekalo kelawani sekalo sampun mejantan iriki sane wikan kabaos kawi sesane punika ajak nah sane mangken titiang sane atak titiang ring Ratu Kidadane kiriki ring jagat sading risampune rare sida ngamolekan kawi sesane punika sida ngelarang rares panesti padeluh penerang janane punika ngawe ngrusak tur maning ke angin ngurugado amati mati wong tanpa dosa. Nah kiriki sane mangken atur uning ayang titiang atur ring titiang galah ring Ratu Kidadane sane wikan sane sida anesti aneluh anerang jano amati mati wong tanpa dosa durus niki wenten pantang maka kalih watangan brother naung sura kelawan aji watangan dados pintone saking mau titiang atur ring Ratu Kidadane sampunang meboyo ring indiken liak doane pandan iraga pramada ring sisyan ida betara yen menawi tenenten percaya ring kawentanan liak sane mangken mumpung nyejar ida betara dalam pinaka panyiwian liak ring jagat Bali sane mangken meboyen durus titiang boyo jenantang rikirau gelar-gelur nenten sane mangken nyiring sane mangken cikneyang kawi sesan duwe cineyang panestian duwe cikneyang puniki sane kebaos kawi sesan duwe iriki sane mangken iriki ring jabo pura dalam sading iriki ring jagat sading menawi je Kidadane sane arsa sane wikan kantun amati mati wong tanpa dosa nyalit arsa wenten iriki ring Jabapura malih jebos wenten ring tengah kaling setra rikalanin puniki jaga pacang nangyang wadang-wadang ana duwe sane mangken atur ring titiang Ratu Kidadane sane kantun onang ngeriakan pengliakan pedesian duwe ngerarah pesabukan duwe turus jantos ring tengah setra malih jebos irika cikneyang kawi sesane yukti dan yuktine titiang boyo jeung atur Kidadane waneng nenten
Duane titiang taler membela ring agama malih pidan jarsa lidadane sane kanton nona ngamati-mati wong tanpa dosa ngurug ada pangten malih benyang wenten celeng mati kiriki kalista turmani kenikeyang pisago saning liakeun eta. Titiang saking Sabah, titiang megenah ring peteluan Sabah, ring pemucun desa titiang megenah durus malih pidan jarsa di dadane mangken malih jebos dados malih pidan jarsa di dadane darus dan durus yadian sekala yadian skala durus aratuh di dadane pini hajang sekadi atur titiang iwawu sane mangken titiang ngelantur maturuning ring ratu kidadane ring sajeroning penyalon narangan puniki napi malih unteng penyalon narangan puniki becek pisan sedah wo sampun kawedari iwawu sane kebaos sedah wong sedah punika boyoja wenten tios basite punika raos wong punika iraga sareng sami dumadek sangkalin puniki wenten ilen calon narang iratu kidadane kiriki ring Jabapura turmani kebahagiaan antuk alit duwene iki ring jagat sadeng karemo antuk para penabuh yadian para seniman iriki jago pacang ngajagen sane kebaos deresta sane ngajagen kebaos budaya ngiring sane makin sungkem dumadek kebenjang bungkur wus puniki ilian duwe iriki ring jagat sading ngemanggukan kerto raharjo labda karyo sido sidaningdon selamat kerto raja rahayu sangi mau nelengan sekali wawator titiang malih pidan jarsa di dadane malih jebos durus cinayang pintonan puniki watang-watangan duwe pintonan kewisesan duwe iriki dumandak sida labda karya ngene Salam ucap, salam halusan. Tinggal pilih. Yang putih apa yang kuning? Babakan. Ayo bergetar. Ini raunan ya. Ini raunan coba nih. Babakan, janyar, ayo. Dewa Ardo serang Brodar Nawasura.
Batangan Bali. Rahayu Bali Rahayu. Ini gede-gedean bahasa. Pengencang itu kan bos tali itu. Oh ini tali dia mau dulu. Tak dulu. Dah. Aduh dulu bukan dah buka. Ya, lunas ini mohon manggengnya. Dan ke anu kalian sedikit. Lebar dong lep. Di mana? Tolong di follow ya IG-nya Alusa Putut Merah. Tinggal pilih yang putih yang kuning. Wow. Rawang ling nanti. Rawang ling dan itu yang lo cetak. Pengencang itu bang. Main apa? Ini mau main tarik apa? Oh tarik main apa sih mau dari lo? Kau tali ngalir. Oh tarik kacau main apa? Kamu dah kamu lah. Ini follow dong. Ah, Ini follow deh. Nanti saya follow. Daun.
Kalian, ye.